Haino hai manikani khokjagmani koktuma kase faipiruka Dharmanagaro Police rok tongibo karibai baksa Police rok tongibo Salbrum Dharmanagaro manikani khokjagai tongsiwo Sikok rok bai Police rokni sakawa kasai tongkha juda juda koksil jamung Dharmanagar bukhaste bai khobjak Dewan Pasha Gram Panchayat Shantipara amche tongnai Jokmaya de porkayosto lai thangjak paslo sharik damba tami tongmani jorawo kasa pandawa manjakna bagai nokbuk chakalangai Uttar Hangkor Pani Sagar bukhaste jolabasa amcheo thangmani bo phiaba tini cha salo bini buprangla thuiba sabai nukha nokni dogani tala sabaijak nok doglamrok fiokjak ulologi logino bupramla koktoma rohorka Dharmanagar thanani police na fiaba kami amcherogni koksil jamu koktoma manibo damthamni yagulo se partima thayo police rok phai sokpaisio Jokmaya devi saikina rakha Sikok mangkhorok khabai bini nogotoni mani 10,000 rang Khogwi Twlangkha te abai baksa Rangchakni chain khunjuni kanmani te yastem rok bahaino Khogwi Twlangkha o partimong amche gnagai pirjakmani yagulo kami amcherogni kurokni kok hingke Dharmanagar thana bai khobjak kwbangma amcherogo obahaikeno Salbrum Sikok mangkhor bai manikhani khokjakmani koktuma kasai tongo phiaba police rok Sikok rokno romoi mania police rok tongibo tamani bagai Salbrum Dharmanagar ni bising khobjak juda juda kami amcherogo Sikok mangkhor akarmani bai Salbrum manikhani tamani bagai khokjaknani na sungmung kasajak police rokni sakawo police rok tongibo tongkosang tongnai lukurok kiri koro habraijak bukhawo ufruba brokni nogo Sikok mangkhorok paino abono tugei haini bagai borok sanmong tisaka obahaike lukurokni nok nogo habai manikhani khoknai rokno dati romoi borok nok rak majra rani angthang hne sanmong tisalaikha abai baksa kamini police rokni barja samong nobo karak khlainen bagai kobok laikha আমি তো বাড়িতে বাসাত নাই রাতে আমার ফোন করছে আমার দেওরের মেয়ে বেশি ওরকম ঘটনা হয়েছে সকাল সকাল নেই ফোন করছে সকালে 7টার সময় দেখছে তার খাপকে দেখছে যে দাইয়া দেখছে উঠালা বাঙ্কা দরজা যায় দেখে আইসি তো দালেন তো দরজা যায় দেখে ভাগ করে দেখছি কাছা নাই ভাগ দুই তিনজন দেখছে দেখে তারা আমার ফোন করছে আমি আগে তো এরকম দেখলাম কি কি তাগিতা নিছে মনে হচ্ছে তো গলার চেন একটা আছে আংটি একটা আর খানে রাখা দিন আর টাকা 10,000 গয়না কি শুনাননি হ্যাঁ শোনার গয়না আপনি কই গেছিলেন জলের বাসা গেছিলাম কার বাড়ি নদের বাড়ি গেছিলাম Hello, my name is Dr. Neelam Ahmed and I am the Managing Trustee of the Dhanwantri Group of Institutions. Here, I would like to share with you our journey. I am a medical doctor who studied in MS Ramaiah Medical College. In 2003, my husband and I started the nursing colleges, the Dhanwantri Group. We started with nursing, but today we have several courses and programs: allied health sciences, pharmacy, management studies, paramedical. And the good news is that today we started our Dhanwantri multi-speciality hospital. We have very good, experienced and well-trained faculty who take care of the students like their family members and are excellent in their teaching. Our students, after passing out, do very well and they are placed very well in hospitals across the world as well as India. We have excellent teaching facilities for our students, including full-fledged labs. We have all affiliations and approvals from the government. Our campus is easy to access as it is at a walkable distance from the Chikpanawar railway station.